Sinugbuan ng binisaya kauban si Teacher Myra. Hello mga bata! Kamusta naman ka? Andam na ba kang magtuon kauban si Teacher Myra? Usa ta magsugod, kini ang atong mga objectives. Ingon ang tingog sa letrang T. Ilhan ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letrang T. Sulti ang sinugdanang tingog o letra sa kada ngalan sa hulagway. Ug masulat ang uppercase ug lowercase t. Tun-an nato karon ang letrang T. Mga bata, kini ang uppercase T. Ang dako nga letra. Ug ang sunod kay ang lowercase t. Ang gamay na letra. Ang tingog sa letrang T kay T. 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 Sabayi si teacher sa pag-ingon sa tingog niini. T. 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 Correct. Karon atong tun-an ang mga hulagway o butang nga nagsugod sa letrang T. Sama sa talong. Talong. Takuri. Takuri. Tabanog. Tabanog. Tasa. Tasa. Tuhod. Tuhod. Tiil. Tiil. Tinidor. Tinidor. Tulo. Tulo. Karon mga bata, oras na pod sa pagtubag sa akong mga pangutana. Andam na ba ka? Sige, magsugod na ta. Iingon kay Teacher Myra ang sinugdanang tingog o letra sa kada ngalan sa hulagway. Sama niini. Tabanog. T, t, tabanog. Unsa man ang inyong tubag? Yes, ang hustong tubag kay letrang T. Tabanog. Kita daw tanan mo ingon? Tabanog. Correct. Sa ikaduhang hulagway, unsa ang sinugdanang tingog niini? Talong. T, t, talong. Unsa man ang hustong tubag? Correct. Ang tubag kay letrang T. Talong. Kita daw tanan? Talong. Very good. Ang ikatulong hulagway kay tiil. T, t, tiil. Unsa man ang nawalang sinugdanang letra o tingog? Unsa imong tubag? Yes, correct. Ang tubag kay letrang T. Tiil. T, t, tiil. Sabayi si Teacher Myra mga bata. Tiil. Very good. Ang sunod na hulagway kay tulo. T, t, tulo. Unsa man ang sinugdanang letra? Kusga daw imong tubag? Yes, nadungog nako. Ang hustong tubag kay letrang T. Tulo. T, t, tulo. Kitang tanan? Tulo. Alright. Ang sunod kay tasa. T, t, tasa. Unsa ang hustong tubag para niini? Yes, tama na pug ka. Ang hustong tubag kay letrang T. Tasa. Kita daw tanan mo ingon sa ngalan niini? Tasa. Wow, correct. Ang ikaunom na hulagway kay tuhod. T, t, tuhod. Iingon kay Teacher Myra ang nawalang sinugdanang letra. Yes! Correct ang imong tubag. Ang answer kay letrang T. Tuhod. T, t, tuhod.
Sabay ko. Tuhod. Tuhod. Very good. Ang sunod na hulagway kay takore. Takore. Karon iingon sa akoa ang nawalang letra o sinugdanang tingog. Unsa man ang imong tubag? Correct. Ang hustong tubag kay letrang T. Takore. Sabay daw si Teacher Myra. Takore. Well done. Ang ulahing hulagway kay tinidor. Tinidor. Unsa man ang nawalang letra sa sinugdanan? Correct ang imong tubag. Ang answer kay letrang T. Tinidor. Tinidor. Usa ba daw ang ngalan niini? Correct. Karon ang inyong buhaton kay magsulat og uppercase ug lowercase na letrang T sa inyong papel. Paningkamuti nga hanay ang imong pagkasulat aron mahanas na ka. Ipakita dayon sa imong ginikanan ang imong trabaho kung nahuman na nimo kini. Kaya pa nimo na? Okay, sige, good luck. Ginadayeg nako ang imong pagpaningkamot. Palihog og subscribe sa channel ni Teacher Myra ha. Magkita ta sa sunod natong leksyon. Bye mga bata!